Mama akwaba wofre me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusiafo ene Kintampo nofofo enomo ekase na omo ekire se omman penida da John Dramani Mahama eko Kintampo nof ekoye campaign na odu woni nsem a okokekan no ayampia nkwa no kototoye nsema shokwa mi nkwa no mapenda da Mahama kokekan no obeye se mama nto aba ma eye fulani ni kunu ayesa fulani fu ba bedi ye nso na Kintampo fo kire se papa e we nya de hia se mo abedi Ghana so 27 years mo mention ade ba ko pa mo ayo Kintampo of His Excellency na Nana Akufo-Addo na NPP baye omo agbomo ho modern Kintampo of omo e kire se 2024 abatu ide omo kire Kintampo no eye constituency bia and as a region bia se district omo ato abadia NDC e wo omo abrabo mina but this year nko ade aba NPP so fa because omo ntumi se de bi on beto aba ma party a one over one ya hwe and na se hia mu vote mo to mayen hia mu vote nse hu kwa na odi won ntimi di se adwuma no into 2024 ye de by hook or by crook NPP ena eko e wo Kintampo of yenti nsema wode etudwa ka say moto majo mama pre-SHS no be mechiachi obi bia megidi se nyankopon wadom ti obi ahu wohwe video ya mastichi ye mia mikrom Kintampo of enendra John Dramani Mahama bai no betoto ayampia gu ho no koy Mahama wo se wo ba wo besi market na maye yo yate na papa mi bisa o say 8 good years now no boss ebet na so no e den na ye ma Kintampo of because 8 years na market ni wo ho no ubeje di se mo amunim second Kintampo de over 32 good years nie yentu a omonto aba ma NPP aban da de bia NDC no moto mo enti no me pese o point one single tina o baaye wo ye wo Kintampo wo 8 years no ono boss utra mono atamels 8 years no de na maye wo Kintampo no fa maye then amaye anase ye ka NDC years ni 32 good years no e di ade na NDC aya amaye wo Kintampo no fa sei wa begina ho no ototo aya mpia wa hu wa begina ototo aya mpia wa begina ototo aya mpia metete se ye se wo ko babato se hefa wo ko ka kire omo se enti no mo nto ma Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia enye se omo to ma na fulani fo beba be di omo so because ni kunu ye president ade na okasasa enen ye ni fulani fo betina wo Ghana ha sei enen ye ni omo betina ye se Kintampo of afiwe ya sesa ye nsa no ukosro ba fo ma ye to abana ma Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia eni ye papa onabo Isaac ba fo am ya kola because as MC ye juma wa bo wo Kintampo of no me gina se ka se me bobo so ade betia senya chi biem wo MP na ogina wo nche no MP na ogina nche bisa ne se wo betina so 8 years again no wa Kintampo of asei obekach ubisa no stage ni so obekach o se 2.4 billion na wonyaye or the to achichire chairman kramofo abra no mu ye achiriwia bisa jakala se obaaye no e den why work Kintampo of asei e den why wo ha sei baba to kumani benkro ne sa road na eyemo way no chese ye to aba NDC fa wo ho boom no bisa jakala se obaaye kwan ne so di adwuma no why wo ho no Judgment why ho when you know bekasa about free SHS adia enye ye no ene de o see it has come to stay Mahama wo me say enye wo na me blame wo mu di wachi o mu hu ni se wo na ya age nkwa no me blame wo mu di wachi o mu so na ya age nkwa no Kintampo no fa se nke ye ka dia Kintampo no offense house cry de anka wo yiri free ha say oyere nko free ha sei enti nka ya ade ba ko bisi wo no em ye hu se John Mama ayese ya na sese so ebi ni hoda 32 good years ya to aba ma NDC shi ni ho no ma ya amaye afi no akogina ho no me ko kasa about market no wo betina so na market na ni ho no enne na Kintampo jo me ebeba wo betina so da ya president na market na ni ho no wo kasa fa ho me say ya dwen asesa ukosro ba form enya dia Kintampo of ye to ama wo eni MP na odi 2.4 billion ekoto ahichire echeman kramofon ebi nsi bie muntimi mba mbetiete e fa anwudie so wo ha sei Kintampo nye NDC dia
because Chronomo say no. And now my NPP ada room ti show puntu e koso wo Kintampo abegyina betoto ayampia wa ha sei kona san bra bi na be pass and papa bi e ka kire ye what ya say Excellency former President Mahama back Kintampo no wotimi boade bi a waye wo Kintampo abra na be kana minti obo bibi a wo no waye wo Kintampo a wo se o mo na aye kwan no kwan a jeje be ye no ntia no na ye still aye hwe mfanto aba wasi omo aye light e wo Kintampo time omo ye light na baba to kuru aye wo ho no bulumpeni ka wampe wela ni jogboy mo ni banantwe ni bushema mo na kuru aye wo ho no na eduru 10 MPP na be extend the light na man dey nyina ye even enne just last week honorable Kola ko si polo babato be extend the light akohono ye chip compound MPP na ye speed drums MPP na ye schools MPP na ye drain toilets MPP na ye bibia ye wo bia MPP na ye nso still am pese ye to abama jomama misire moment to abama ba omi ani honorable Kola ye sisamu for once am be hu se ye ni abre ye njimi ye hwe se de ye Marco Free Senior High School sa TVET hospitals mo Good evening, Sister Fia. I mean, your views on the manifesto. Pacho, Michelle with TF Forces. Obiajo, Sister Fia, MC manifesto na normal lunch here, no. Also, is it for has it got hope or is a concept? Now, me person me read your cast our concept as Sister Fia said. You see, I don't get here. Amanyo sem se bi o say enye nkola agro. Amanyo sem enye sebiu anisu asem ye hwe sa amanyoku ya ye kom asem sisi ya infie su atwam no sebiu omo na abo Ghana security ho ban oma ye nyema bebre enti se omo anya adwuma kura na se ye pe viable credible alternative na credible alternative no omo chairman say on the third in command in that party. Now ube di obi manifesto who fell say we a concept. Me gidi say in any serious democracy, the opposition don't talk like this. In ye Oma kasem, let's subject them to critical interrogation. Yembusa and some of can one by one. Eye no kreso mbetimi aye enu ade na moye ye ene de na moye o kire de na mbetimi aye but e begina o kata ye concert enti amanyoku omo to face ye omo ye nyema bebre aye Ghana for yempe but alternative no omo nye serious Alternative NDC na audio omo me patro NDC for answer na make omo nye serious party but kire say asem no omo kana emma so for 1 or 2 or 3 reasons. Na me ametie magiedi. Tama discussion in koso na eba ni nyina. Tama ye started this campaign this anima. Na me NDC for di kakra wo niema bi ho. Because who say Mahama osua de. Na se nyame ye na dom na so obedi ade a ebia no asesa Ghana for shebre. But enkrofo no mo no ho ne fifi kote mu ne ayi omo journalist for ni nkofo bi omo afa ne efew ni enyema bi omo ye entwa ye omo nye credible alternative ena mo musuban nti baomia ni sa MPP for we say obo say they will use other measures and win the election. I can assure you say so omo win the election as say edun ketia or sign peace pact or you don't sign Ghana no one will go on the street. Obe dia no atoaso eno anu sister Fia me masema me kan nwumre okay nti NDC for okay mami na say back up me say duchum now where you know what's with that nti ye hu